Kwa masietwane Father Stephen Kaumbulu, muthembi wa parish ya Muthetheni, diocese ya Masaku, mwithukisya wa Athian FM, tuboye bamwe. Ilamu ya yuabatisiwe, itu ni abingukie, na beba mutheu amumelila, kwa muvwano wa ivue, na wasya wasa, wewika ukiasya, uone wa mwana wako mwendwa, ulanende ya niwe, kwa sitwa yasa, na ya mwana, na ya beba mutheu. Mumo wa mwei waitu Yesu Kristo, na wendo wa Ngai, na mwamba wa beba mutheu, nisiithiwe nenyu inyuonthe. Omonthe twililikana ubatiso wa Yesu, tuboye ni kana mwea twikie vinya na ulumu nthini wa mawibito maitu ma ubatithio. Anaia ni kana twithiwe twailu tumbulei mathabu maitu. Ni watumitwe kubuusya ngoo syala matena wikwatio mwea yu twiwietei. Ni wokie kumeta abitania melile Kristo utwiwietei. Ni wikala akuo kwa ume kwa Ngai asa utuboye yae mwea utwiwietei. Ngai mwana utonyi wonthe atwiwietei atubete thabu situ na aitongoesya kubika thayuni utathela. Tuboye we Ngai mwana utonyi wonthe na watina tene ila Kristo abatisiwe usini wa Yolotani beba mutheuni wa mutheiye na wa mumbula kana ni wa mwana waku mwendwa tethia ciana ciaku mboswa ila ise itwengi kwa kiwe na beba mutheu ni kana ikwendeasye mabinda onthe twiboya au kondo wola Yesu Kristo mwea waitu. Isomo yambe ni uva kuma ivukune ya Mwathani Isaia kilungu cha 42 muswa wa mbere kubika wa kana na ingi muswa wa 6 kubika wa 7. Mwea Ngai easya ati uu niwe muthukumi wakwa ula niungamitie ula ninyuvite na nende yawa niwe ninikiite veva wakwa nthini wake na akaete usili wa kati kwa andu mamba ingi ndaka iya ona ndoko kilia wasya wake kana atume wasya wake wiwika nziani ndaka atula mwangi mwatukangu kana avosye utambi ukililia kuvoa kwa uikiku akaete sila wakati ndakasya wikwatio kana akwengo ginya aete sila wakati yulu wa nthi ilasi ute wa ukanga sietele mwiao wake nye mwea Ngai ningwikite wikae ula ulungalu ningukwatite na kwoko kwakwa na ngakusuvia kwisila vala uwe ngaseuvya utianio wakwa na andu onthe na ukatwika cheni kwa andu mamba ingi ni kana uvingwe metho mailalinda uthasye ala ove maume yela na uyumya ala mekalaa kivinduni movetwe yela ndeto ya Ngai. Tumutungie Ngai muvea. Savule ya umundi ni savule ya 28 muswa wa mbere kubika wa kana na ingi muswa wa 9 kubika wa 10 na tuketikiasya muswa wa 11 mwiyai hakamathima ndumake amuo nengai mwiyai inyisyana syangai munengei ukumya na
wasia wa mwiai usie utonyi wasia wa mwiai usie ukunya munene mwiai akamadhima dumakanenge muo ngai wa ukunya nutunduma na ikaluni yake ni mamnia ukunyo mwiai ekalile kusumbi wa ukanga mwiai asumika tene na tene. Isomo ya keli yumite meko matumwa kilungu cha 10 musa wa 34 kubika wa 38 uneni wa vetelo nivoindi vetelo wambiie kunena na asiati yuni na manaw'o kana ngaiti mwendesya wandu eti kila mundu ona ethiwa ni wamba ithiva ula umukia na wika ula wailu inywe ni mwisi utumani ula ngai wanengi andu ma Israeli aite vanyovo musio wa muwo kwisila kwa Yesu Kristo ula ni mwiyei wandu onthe ni mwisi nesa vyu undu munene ula wekikie nthi yonthe ya yutia kwambia kalili itina wa uvatiso ula Yohana watavanasya unu ngai wamunuvie Yesu kuma Nazareti kuma Nazareti na amunenge veva mutheu na utoni na undu Yesu waindie kila vandu ayika andu nesa na kuvosya ala mavinitwe ni Satani ni kwithiwa ngai ai vamwe nake. Ndeto ya ngai. Hallelujah, 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 hallelujah. Na itu ya vinguka na wasya wawasa wewika ujasya uniwe mwana wakwa mwendwa mwithukisye haleluya. Mwiai neathe nenyu wendeo wovo museo wa mwewitu Yesu Kristo otondu wandikitwe ni Mathayo ukumio kwa kuua mwiai ni Mathayo kilungu cha 3 muthia wa 13 kubika wa 18 kubatiswa kwa Yesu niwendi Yesu umie Galili athi usini wa Yordani akabatiswa ni Yohana ni watatie kulea kwa kumwia ati nyeninye na ilite kubatiswa nue utonya ata kukavala ni ngubatise ndi Yesu amusungia amwia ati eka kwithiwa uo monthi ni kwithiwa kwa nzia isu twithiwa tweanisya kila ngai ukwenda kwa uyo Yohana ni wetikilile kumubatisa Yesu abatiswa ni waumie kiw'o ni mituki na ona itu yavinguka na beba wa ngai atheete taibwe na amubwila nivo indi wasya wewikie kuma itune ukwasya ati uu niwe mwana wakwa mwendwa na ninendeewa muno niwe uvo museo wa mwiai mwithukisya mwendwa ubatithio wa Yesu niguo wai mwanya wa kumelwa anduni kwa utatu mutheu na kuonanio kwa Yesu ta mwana wa ngai anduni yonthe ni ngai asa ubatithio uu ni mwandike mabukuni yonthe ma uvo museo
na niguo mwambililio wa uthukumi wa Yesu anduni make. Kubatiswa ni Yohana wai undu wa bata muno kwa Yesu mbee ya ibinda ya kwibwana na itu ekima nae. Yesu etikile ubatiso wa melio na waliulo wango tanzia ya kwikwatania na andu make alama manyie kanani ekima nae. Mutheu Damien, Mutheu Teresa wa Calcutta, Mahatma Gandhi na Nelson Mandela nimekwatanisye bio na andu alama matumikia. Keli ya ibinda ya kwiyitikila na kwitikila wia wake kana ni mwana wa Ngai na wia wake ni kutabania ubo musio wa wendo na wobosio wa Ngai na kuibathie wana isitu kwa kutwika muthukumi muthinu wa mwea Ngai. Ndeto siasa uone wa mwana wakwa mwendwa kuma ibukune ya Sabule nisionanisie Yesu ni mwana wa Ngai. Nayo ndeto ino na ninendeagwe niwe kuma ibukune ya Mwathani Isaia kilungu cha 42 muthia wa mbee ni wonanio kana Yesu niwe kalondu wa Ngai ula wi mobosia andu wonthe kuma naene kwa kukua ngelanione. Katatu, ubatithio wa ibinda ya kumbaniwa na kwikiwa vinya beba mutheuni wa muthei Yesu na amunenga utonyi wa kukusia ndeto ya Ngai na ukumba umwingi kwa kumuthea na vinya taivuini wa munengie utonyi wa kubosia mee na mathayo. Kana ubatithio uyu wa ibinda ya ilu ya kunyuva kwambia wia wake mwitikilithie ni ithe wake wa itune ta mwana wake mwendwa. Ubatithio wa Yesu no kutulilikania nithi yao na twimau. Kwa ubatithio nitusyawa ingi kutwika ciana cia Ngai na cia kanisa. Ana aya na etwe yama Yesu. Sakramenti ya ubatithio ni tubete athabu ya mbee na mathabu onthe kututua atie wa maitune na makalu mabeba mutheu. Itina wa kuthayuka kwake Yesu ni waeje ai atume make makamamanyisye andu ubo museo na kumabatisa otondo twiwa ibukune ya Mathayo kilungu cha 28 muthia wa 19. Ene kubatithwa no mubaka mamanyemo manyisyo ma ubo wa Ngai maikie momanyisyo asu melile na isyo na metikile kukwata ubo wa Yesu Kristo mubaka kukwana kuekana na maundu mausenzine. Ndiko ni muthembi kana askavu ni mamatonya kubatithia indi matebo kila mundu ena mwanya wa kubatithia mundu mwau ula wi vakuvi na kukua. Mundu wonthe mubatithie ndanengo sakramenti isu ibinda ya keli. Cha bata nthini wa ubatithio ni kiw'o na ndeto ii nengubatisa sitwane ya asa na ya mwana na ya beba mutheu. Kwa kiw'o na beba mutheu twosa thayo mweu masietwa meu matheu otau ni mo tunengawe tutwika ciumbe nzau. Sakramenti ino niyo mwomo wa masakramenti onthe. Beba mutheu athea kila umwe muthenyani wa ubatiso wake. Somoni ya keli mutheu Petelo emanisya Kolonelio unene wa Ngai na wia wake kwa alama mwikia na kumwitikila Kristo aibo kuondu wa kwikanesa kuhosia awau kumya ndaimoni nundu Ngai ai nake. Sikuku ya ubatithio wa Yesu ni tulikanasya mawibito maitu ma ubatithio kwitikila beba wa Ngai kuthukuma mathayo ni maitu kwiyitikila ta ciana cia Ngai na cia kanisa na kumunenga beba mutheu ula wikala andu ni alangi ndai ya kwa kumenda na kumatumikia na winyivyo. Kwikala thayu wa uthambalalu na utheu ta makalu ma beba mutheu. Kwikala thayu ta ciana cia Ngai kwa mesilia kwa ndeto na kwa meko. Muthia kwiana witikilone kwa kuboya kusoma maandiko matheu kuthimisa na kuosa sakramenti ya kumbula. Muthenyau mwithukisya mwendwa ni wa kutungia Ngai mubea nundu wa muma wa ubatithio
kwa kunyaicha uvo museo kwa thayu wa wendo tei wekianio na uthukumi wendaia. Athiu aingi me kalendani ka kanisa masakuwa kikuo kwondu wa isiitwa ya Kristo. Usiao wa mwikio ni wendo, usiao wa wendo ni uthukumi, na usiao wa uthukumi ni muuo. Tumanye mwikio utemeko ni mukuo, ubatithio witu withiwe ngelekanio na kielelo cha ibinda yitu vai ulu wa nthi. Tuvoye kwondu wa onthe ala abatithie mwiai twililikana ubatithio waku usini wa Yolotani. Ni tuvoya kwondu wa akristo onthe ala abatithie utululumilie mawivitoni ma ubatithio witu ni kana tunaiche uvo museo kwa andu onthe mwiai utwiwe Mwiai utwithukisye. Tumukulia mwaitu Malia ni kana tuvoye kula kwi mwanae ila tumukethia ngethi Maria usie gracia. Mwiai ye naku wi mwathime kuyaka onthe na Yesu usiawa ibu yaku ni mwathime. Maria mutheni wa Ngai utuvoye ithiavitania yuna ibinda ya kukua kwitu utwikeu. Twivoya au kwondola Yesu Kristo mwiai waitu Utwikeu.